Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki mahajon bade marbam hayodo kile thu bo khaw ya dor minta namar baminshwa ke GST kalong 100% bat bintaru kane hi 100% bat minshwa ki don ki khaw bom don GST kumta ki ne hi kumjo ador kani gade hadien baka sarkar India kala penhiar ka khajana jong ki mar ki mata ka goods and service tax GST kum yaki kali ki arshaka ki TV bat ki we Hendrai haba unong san hima ulale ban kali ki mahajon hayodo kile thu bakam don ke jingpen hiar ke GST ki marbam kum ki umpnyang ki dai shini bat ukhaw kum ta ki dor ki ne hi kumjo kile thu baki don ki mar ki balpen hiar ke GST kum ki katu kani ki jat sabon ki don balpen hiar ke GST bat ki don ru bom pen hiar nangta ki jingprut baminshwa ke GST ka dei khat 8% minta pat kala hiar shaka 100% kile thuru baki don ki we ki marbam ki badon GST kila hiar ka dor Henry kilo ong bakador ka khamhiar bha shakitiar electronic Henry tang ka tukani haki marba ki mar bade GST hana em khawte em dan GST mansuarum dan mantarum dan GST umpanang mansuar dan 100% mantaru dan 100% bai te claim kyo ayo kaju bai khaw kana pai da khawayo khawlai na ke andra 8000 sispa sipo une khawlai khatsan khandai po padayo to kau yang da kana umpanang uno siklo na sting kilo amlong une sitin kana pai peti sitin khat khandai arpo nirastin refined khat praspa arpo sitin adum phanyang sikilo khatsan khandai po siting kilo khadindro lai po refined khat sauspa bat khat sauspa sanpo kaju ka den mut kidan GST tambah kalau kumjuk ka manso uto den kaju percentage pet ne mansuaru dan 100% mantaru dan 100% te kaju ka do ari claim kyu claim hai te kawai jader une jumprait utola her do to dan GST dan mansuar mansuar GST कितना 28% था ना सबन ये सनफ्लावर itu mansuar dan khadar persen manta lapoi 100% te utola her kana kadar mansuar mansuar interest pa sanpo manta interest pa ki pai ba ki lawan kali pi la GST ki dan bawan ki no kit no pet barokoi te lawan la kali ke no GST lapoi te la her dor na kum no te mangam khawte mansuar dan kaju GST gen te mantaru kaju GST te kum no la her kadar thamai ka pai mena menen ni atrik GST te la her dor manin ken kadar thamai ro sedang menen manin no thamai te mansuar khawte mangi te divide maximum khaw ken te khawte amdan GST ken mansuar Kurki ki ba badan GST ki marbam ki ai bir chini dan GST selasa dan GST kumpanyang dan GST sabun dan GST padayo Nutrela dan GST biri dan GST dan ba GST dan ba dan GST dan ken bunjat dan kau kemudian kita lahir dar lo bara kumpanyang mansuar dan kaju mantaru kaju hi GST mata biri ru mansuar arpopra mantaru arpopra kaju tu utor claim hai tang lahir ka dor uto sunflower jumproid Nutrela uto baro lahir dan mansuar bunjat dan GST bunjat dan bam dan GST kata kila bun ma manta electric item ken lahir manta electric item ken no electric scooty ayo ye thik uto lahir ken kawe te am dan GST te khaju ken mansuar hi kachi kaju duna hi khandet tang dor duna ambe gane GST kemudian ke GST kam hiare ki marbam madi marbam amdon te yi ki khaw ki upnyang khaw amdon opening don 100% utu kaju hi saban don khatpra percent utu kaju hi kaju kaju kemudian ki marbam kim hiara marbam here te tang dor la here और GST claim here GST kam hiar GST utu grocery television utu baro kita hiar toothpaste toothbrush utu baro la PD yo na mga khaw di opening di chini di kemudian kadar kalau kumjuk marbam katia kalau kumjuk kadar kaju amde ngadamut ki GST ka hiar lang kini ki marbam ro marbam te amde kana item amde mendai manusia don ram don te ukhaw am don GST de manto iyo GST ram atar am don utu sikilo packing utu don
Mar Sibun ar pogilo lai pogilo tu amdon tax GST amdon. Udar jong khao kan apa ta si berni. Khao lejum Hai kidan batai phi kino pai. khao don kene 100 fotangga don bawa khao quality branded 100 Sekilo. Dia pnyang pat. wholesale Pnyang sitin kana. ning sitin mata tat bha Kana. karkandai sanpro Kedai ke GST ne kam dai ke GST kata. GST don padu tu amde fair Dai kaju hi GST manusia san mata san kenta. Ta. PDA pnyang khao bat ki ne saban. ata meda udai mabam detia Ta ki paj ba ki ong kum no ki wan thet na kum no ki clear phi sapang ke GST. long la kali GST mana long marbam tier amdon GST sim kan khandit pe ukam don udai amdon kamlu amdon bam te kene hi ke Wut phila pancai ki paj ba ki wan thet ha ba kam don. batai gen baro Behem ajin kalian ka utu laban batai ba ham biang ka. Ma PDA hone ta tai ki Maya sabun baro jadam ju hai na tangka toilet so baro katu. kila hiar. Lah ya. Nadu mana menen ke hiar. Ne So mangyam judi katu ka toilet so baro. Mangi ditangka sabun sain sajja. Mut kita rugi apa po GST hiar. Oh hair bed. Kan no menchua kadar phila men tu kadar ki menchua bom pat hiar ke GST kan no. Mancha dan khatra person mantala long katu san person. Ta khatlai person lah hair kada. Kumur kadar kan no phila ben tu kadar menchua menta. Utu ta toilet katu toilet so ta mangyam judi long na ta mangyam kum na lakip kadar. Mangyam judi ta mancha rom judi manta rom judi. Kata. Selong bakal hiar GST. Hai. Utu ta lai order sarkar ta utu ta pan hap hair hi na. Kata. Kini ki stok barem ki hiar dan nak na. Stok barum rahap hair hi. Hab hiar lu barak sana hiar. Pan hap hair bed katu. Ya. Katu tu dan ka date aku arta di sedang ka dar bathamai ban ya. Ha. Tahu tu hapai bed katu bathamai dar. Nak kumno banot bed ka bel ka juba barim. Amlong bunta. Kadar bat main ta kala apoi. Ah. Kapoi menta sini poi menen. Aduh men. Aduh arpa arta di kita sedang. Ha. Paj ba batit kila tip nam halol kan ka hiar. Kila dan batip. Kibun batip. Hai, bunak du lawan kali menen du lawan kali tu lai tu karbadi ka order sarkar katu. Lai tu untai. Kumur kala Arab na mekin nong thet nong pet. Hai. La abru ba khami tu du la batai abru ba itu du lawan kali biang kata du lai. Api tu biang katu de kumno kata ke. Tapi so kumno na kalian phi ki ba syong di jing di ka ya hap kan ka company ka su ka biang. Biang la head GST to ban benefit baro khoy na abri. Ba head GST to baro khoy la yo benefit kata. Biang.